Bia Kamal, Bia Kamal, Bia Kamal. Kenyam and Wale, Shanka Jandangro with the Diok, no, no, Shanka Jandangro with the Diok, Kapai Badak, Ron Kina Dangro, with the Jandangro with the ditch. Bana Rach, Kalertin Contin Lat Karodian Kitin. Lodian Lot Karodian Code Kaling Kajan Chang Walnam. Anda manduni chang kwa nyamale ya nong roi no gwasame na lana gur longo no bay update katin kone lat Karodian. Ana gwasa tuoga tino lana gur no baje no ye. Bana lerin kone lat Karodian gwasame na bana kiling kel ke duoba dana dongje kon lingja. Men yam chana right ka kwi kume SPLA ayo. Bana kulo gati kokien. Kume SPLA-IO kume dit ngai kon diale kume neme baje bandap gwase dane chukor chatwoga je ke 2013 take nate one to dang kwaje doubt ta danen be rar ke je baje kule shola no ikume SPLA-IO ki SPLA-IO mlone in a position no ta yi dane berar ka jangai kondiale en nege dane shang nang nuari ke juba ke 2013 ke December 15 and 16 me shinat shike clash ki ci kuma Dr. Machar ke no kuma ke yadi chicken te kerol ki chike te ke riek mi shitwo ka gwati dan dio jangai kondiale before that ken kor ken ne to gor ngaje no me dane to kor taye dane shi Dr. Machar chelat ka jen go bororo chunga la kwer ke dere le chunga la kwer ko gwi jen wo shi kirma yadi che dop che jabai me she gorno bororo chung ka taye dane che gwi jen wo take a corruption malat ke re which ka South Sudan la taye che ken gwi jen wo de which de lat ke je ke de shang shop de jato wano de choje dane shi kene dial ke jen struggle in aratin de je jakamo gwa china de la ngot ke mishush kan ka cha we cha je ka we cha le to independent ko kan kwadang ro kir kene Dr. Ngochar kene de struggle ba kum ba je bo tidien ramadan dong chilar long de ko lar no Dr. Ngochar kene dial ko kien chi kalet are kuma ka ko ba South Sudan ba je ko du na me chala no mensual ka self determination me kana las let tele me de ro ka South Sudan ko ni me dane ku ka struggle chi ka tai dan ku ina linga jeno ku jang ku kan laga ke Dr. Machar ke me ka kure dane chi to ka 1991 ko 1991 jen kwa dane to we ke je but before that ke 1991 can even to kon ka kure yoro de lat chagan ka many eastern Kenya appointed Dr. John Garang da Mabur kana diala tong oder kan jangbo kan kene irresponsible ke tai dane si ken na nek jibane but ken Dr. Machar ken palika ke kure dane je to bor mangai kon diala tai dan jo lat ke so no mo che nyir che ke driven ke kir so che kir che guje no ta dane ti Dr. Machar ka je la je no bro chunga je ngwan wa jo je den bro da gur pare mu dien men me chech wono no be daro Dr. Machar be aros ni ke be ke yen so jen ku ile nen chu kor yu talk me che Dr. Machar choro chu bar ka juba and when a mo chu chu ginje no ban wadial ba ka ne ko mindset dan te jang no wen o bi ken wer bi ken ne ko kan alar no 1991 de mi ram te jangkel like me I know mandara don la kan alat ne right no 1991 I always say tell one of my friends tell ane debate ka gwaye da nan go rayen ka 1991 in history 1991 a mission way a struggle me da en wo chi kwadang ro chi gin ke chi ka te ken ga te kelin ka do da de ka no yam go je ano shawa ko cha kan to inshallah bije me kula te ka dole dol kana ke 2002 binala bin ke 2005
ala me ba mutual ke CP ba lat ke je then me referendum ba ko lat ke 2011 so the reality a process shi ko shi na de ro jogati ke 1991 mi jogi no 1983 ni ke 19 something te ko ne chi ro de lat ke je dio je South Sudan je dia which South Sudan de je so ko kuje mo murai na ko bnawo niam den te dia ro la ka bai ka la ka bai ka jong na china roitin but kan jang alel ka mishir kana mo jen da kama chara ki juba sha chunen chan wer wan cha chunek more than 20,000 people to life in kana loss mi jira mon la link di de kon ne ga ke dien ka link tin ka de ya ko ne yure lat ko en kore dan ci jang ci kan wer kan ka miet ka ring wer ke ci kan ka miet ci kana mat karim so dial to ngai kon ka toiran ka kwan ka nyiman ka man and all that dio all this story ka ti kon ka ngai ka wada dan ci to shang na men chi ka tuok cha be pal ro so sha ma cha be tan but before mal ke 2014 na chwa da kama cha chwa nyo mo kwa convince be ka 2015 cha jogo no jin cha nga no ken ku ken jalat ko me sha la da kinu ya di jen chi da kama cha se ku jalat ke jalat ti ke kum de la doram men da na ku le joy ni je ramu wa kem ne aros ne ken wo ngona me kun na madera ku cha je win mon na mo ngu ya ka so ken kin ya dit no tele kum shalat so che realize bono no me chalat ethnic targeting me che kim ya di che jala jendo dana ku nen kwa jele condemn ga jen go shina chi kanak chin wer shi ka genocide ba ke shi kanak nan midit no yes ren midit nuare kala ngwane peru jone so nega chana kon nan me bej the same thing happen kanasir ke jen 2025 to continent na me mudo dien so chana men focus ba ko do be dana jen dakro ma char ga je ko ngumi ba kuma SPLA yo kwa jele form di ke babu chola SPLA yo di so en do dana ba form ga je ta dana cha nuar cha ju jare wiki juba en joj nuar wiki juba cha ju ni kan karodien tiji ko tira tan ti tin ba tiji jen kel kanga ke dakro ma char akane de konte joj ke ala confusion e dana chi to kan nuar kon ata ye dana chi kor cha to jare wiki juba me chinarin bar lo bar narin ke unimis to ana jogo no kor te kam de ne karodia me chali nganwari nwar lunjok wakare ere ana ken content re wiki juba ka wera mo chwana shunak kwana lo target tuk dolen content tin bana doru ba na ba kana jendo be dana nak kon ga cha kon confuse and go nyenya ngane nyenya de but cha nware cha ko target ngwat man so jen toje dan ji kon ne mishir na mo me chire ma cha jien cho dor charo da bar chen mangai kon ken ne dia le kon chi jien kel nuari amanji ko tere a chikuren barkel me chi duor che okay 2015 cha ju no jin mi jin to chi jiram dana tikariek normal chumal chu nok but cha dakar ma cha je pressure cha ju no jin chi bere wi ke juba ke rod mo ka party cha ji le gor ka ku ma spele son spele mo ko kan ta bon kel ken ki cha ju no brod mo ka mi cha spele yo in a position ne ti te dor che ga de jidwar ti ta against the other party no chukir yu chika ka SPLA IG in government ne de kontere kuma ka kim yadi chal ka SPLA ki SPLM IG jando badane talk ngwa ka je so no ba SPLA yo ba je dab ka je dor 2014 2015 yanta yeda me sha confusion mo cha je no chune dial en ram no no boko par SPLA yo ko chala no en kore ko na ko talk na ku ko bna te kamal kan lane to do badin to kor ka je root cause of the conflict can address up to now and it continue even the Africa Union and many international community can root cause can lel chumen wala teram right tin and mission malar and to rob dan to kor ga teram to right tin tal peleja no kala gwano mite kor mite to ko charar banyo gurun la ja address and root cause banaro ke kwida ka ba ja solve and then mana kulu move forward but cancellation ba kulu all after that sha ngaje no ngamite ga dur ko ne ti chop ke 400,000 people ti chiliu ti cha nak en shi kan dewo bang sorry me cha wot pin kim ya di cha de pal da gorno di jalat ko chin wer wan ti kriyaten so ano ajen do be dane kwa ko de kon chola no ribas of kuma SPLA ayo no mo chu chong non me cha chu gu che chu te ka tan jan ti chen jaw ko cha gu no SPLA ayo ajen SPLA IG kelum so chu tin de chung kel ka nga ke dakim ma cha and some of these people ka jang te churian mat kume dakri machar
tan dien cha bla ro kwa pay ni ka yo ko bi ken kuma SPLA yo bi ken join ko bi ken kula we yar ano mala lar ken o take in a man ramin mo bo ka par na mo ko cha de mo ka yo ba tin le ro dien ka kuma SPLA yo ba ku lo ngaji ne ko ngune and then ba je churiyo so mi shit kana me kan war kan kana ngaji no system latke ajang so min ne di chi ye joj ke china liutin ka den biar bi no ishi tele mi chitok how achang le la ku mi tedi mi cha ne kun cha kan li na gu no there's a plan mi chi kana daleka ano ba party dun min main party ba je yar kon ku mes pela yo te ko de kan ko de kan je ko ki right now bi party de ba to ko gwasen be so mi chit kana mo de kon lar no de kan ku min dang ro jen ku ma kel ba cha dang ne ka ayo kana ngu kana IG so kan jen ku ma kel ban mala de genene one tin kontin kwal lar no nyu na kan wore akene de kon nakke ni chia kene de kon lat ke jor bo ke social media ke media ne dial wi mon mi chu gwe je ko kan jang de lar no tiken ka upper ant ko kan tiken ne tin wande ja jak dul gor ke ke media no wande la kan right ke so ku kan ne wan ku kan ge influence chang jin war mi chu ro ji then cha bi ge no jo do a voice and yen tell voice ko shin wari ka den trust bo chikar no bone ko ro ni ro ja right now te somebody mi loga no malat ke men la ling no da kana dorun man na ka je ngum der la dio je there should be something mi der lat der riet ci de bene jen der man da ni la de la ka kuido so ajen do ba da na bu ku mes pela yu ke je mite ramme mo mi bi join kane ri kone la jang che ma ngai kono no tine te ku mes pela yu right now kan di ko tora o cha bu jigano eno binaren da chi to ko balar no kume ne me e kume nuore chi jan lode of course Dr. Machar nuor ko nuor ka cheja bo form rar ka kan jo ne nuore de kan iglar no ne me ngane e pade dum nuore but ka siyasa cha ja lar ke no la yene jel kel ko chabrar cha de le nyok mi dak jam so chi anwar yu ne ju te ga par ni ngwane chi mat ti chi yor chi ko ren dak pin got par ni kwala gorno ken bigger should take a part the thought so big population in brother should divide chicken belong one ashanga during election buri and dark so chin wari kan kwari kan bijja so tal nuar bu kwar bu kan je cause tema dark ye no ka bon te kuma SPLA yotin te kuma SPLA yo ki gwang yatin te kuma ko kientin so ane all this party kan dial ado mi mo plan mi chare la ka ko yen war ba ya dark so she plan madong la zero a plan. So mura ikono wale en wo cha dakrima cha chaje yen again the same tactic e cha lat ke 2016 ko 2015 cha mal cha jatan cha dakrima cha cha jogo no jin wor ke juba me jen lugo cha jogo no men no mal bu yig ben ke juba show what kind of road kind of look he went there show and then jaga jogo no ka gore den midit de je che dimana wo de wo je kel cha pene cha junje bo kel ke de kiskel kudang jok then Chalan Kijuba. Go security de taping international community, GGAD, Africa Union, European Union, ne diality. Then she go realaka no bad Dr. Machar baje dilele baya dilga. She kon me chu to chana jenen. She karurian yokomi je karurin ko de kan Dr. Machar de kan yokomana kan. Chu tuok gwadi dane she rally nyok tuok tin. Kwanek ne body gane Dr. Machar ke presidential palace dunki mi hadith. Atika gwadul kareje mi ne itimo tilla at number kwidi ni ken adob de kan kore kan togo je tel dom de kan ko togo je tela do chicken kore to me langi yang wane ne titi chi akode to kore ngaji no by took but this was a plan mishare like a strategy michala rakir but you can't chuona ko Congo gwan mi mojele ke chuka kene dinike buka ken ni shanga kum Uganda UPDF so chukot ka lok chika kan chinete kon te liu ka gan nuare te detin chika liu te ka wudin ga Congo and then me me chup chunya go jien we ka Sudan che chup Khartoum chwa ko nya ko nange ka South Africa lo du no dul walba so me yendi yen ka forget ke de reality cheng di jeg diala na otine dia ba jagam telot how yema char kwa target ke kwidun yen nuare o ramkel mu bum mun nok so Sudan o dara woni am che kor che jagor and still me chagu jeno sharing ma char chaje joj and then chwa gware chwa kunyiran ko gorge jo bunwari
biken reg machar biken a lok cho taban de ngai chwa non kon cho taban cho ay kwany ala first vice president so mi jira malatin kon lat ko rodien re rwanye de ri message da ne cha to taban de ngai de yeleng che message to ko wodi la de jakring machar jo jen jakring machar jara madan long mal the same thing happened today gan it in contin dong look ring machar so ring machar become ticket mabaji mocha ka bom gaje mi chi la jor ki chi kwit ke chi lebra then be yik take a position ma ba kami ko ka ti jo ti len ka media ne chiang chiran la ben chang na ka thuk ren ta me no la de jen no la de nga ka ne dia la ko la nuer la kwar ka ne ti go but jin mun lu ga gan mor ki da mor ki ram din yen ka je ko je na dong te mun na ka je shagwa you should wait for your time anyo de rik sa po ne je ka de yen ti dia la kon la de gan nuer din ka condemn ram chi mi jek chila but maybe a pal nuer go shush kan na mo chi chong me chi talk chu darama cha chu jen chu taban de nga chu ay kwanya la vice president nyin ta dan ji taban je chu tere kwar ka je a chu te ne ti kuje support chu nwaru din chu dak that's it so ande ga mo chu te ne ti chwal ga no cha ko yo ne ti mo cha nwaru cha ka nok te pal ko nwaru bi ka liu nyin ta dan ne chire ki chu to ga ja me cha gu je no kan ngwaro din luang riang ma cha che tikurun dang raw te kurun dang dio ka South Africa gwa de te tin dwel wal ka cha je yenten ko te andaraw sare se ne te detention then ka kore me cha gu je win mon no tel do mi South Sudan bon yam ko je cha chol cha nyogo chol cha jogo no lat mal cha mal mo cha jo lat ke 2018 after 2 to 3 years ke 2 years ko to ke 2016 cho ka South Africa lune jok ke 2018 chamal cha jo implement no ka kertum yer go yalle ngono chamal men chal ga revitalize peace agreement cha ja tan ajen ko te ko on teme ajen mal mo kwala lungni jogdom so without that machar tela mal do be dana shawn ge 2018 tela way out okay ko ji kir che gu no che machar che biana teme te re te jen dong da ne feel no che machar che tel power no reg machar key figure ka South Sudan government ka South Sudan as a country so ko rami mumati ke voice milenka anya gode re ka juba ka 2018 ci jalar ma we ka juba no kana la ngari air force da ne cha kama key pressure cha kama international actors and actors all these people tell ka ku mara kene jogre ma charan we ka juba baiga so mete mutu ko je te ke ga te ke European Union take Africa Union kana ne ko kende la tin la dan wanamo so chi luang de ne de wan bel ga ring ma charno ko je ko chi ka juba tele jidech ring ma char kene lar ka jena wa o cha je force ko gorjo en wo de South Sudan de take mal but plan kir ma yadi chelat plenty ka do be dan chelat ran ko ne ring ma char chi ne bilet by any mean chi ne gam chi ne binyok ko nyong ne ken so jen mutaka na mantama sha chunen gwadi da ne shi kir shakor jaga tore wi ga South Sudan che toke Equatoria en me chala no power sharing e chalat no che nyong mu daga je woje neten kone cha kwan kuma sfelayo woje ka bom a che ring ma cha che consult la ja gor ga mele me chagwa mi shi agree en rana obana je lat kele na me de lat kaderu no che de lat kaderu so move do den chwele ne nyok la ra je no ba all the checkpoint ne ba ka lep kan dial no chano ko kuma spele ayo ba ka kora den jo jangne de ke Equatoria yen gwada dan ku kor ko tokten juro do gunyor ka ken pas diality ne mene me chi dung na sa chor nyok mutu nyoro is the same person milati diality ko ne to ke Equatoria ka rode those people they are no tell me ko la ka joy ke ken ko la kuma spele ayo to mi ko nyini ken ke de ne te gwai gome ka nasir ka pana kan warte lanu ke jenga ne de ti ko la kana gwai ken ke de alo ke de ni kin mi yadi la gwai ka alimo ano tele kuma spela yo mi tene te nyin a chiga de ni ten chal ke de ne spela yo no ne te nyin kan wer waya mi la de chembor point a gang kan rodian ko jejen bor mi tere nuore en rane jeje bor including myself ko dong mi te mi to tem re which ka je to ka family chi de bang de family de gang chelo no jin e jiram mo e mi chi kon de ka ba ko cholo no jiram te no en ran
there are jejembor ko jira mo gang your family so we family do be gang ye gane ko na my hok gang ye gane ko na nanka god whatever you can do to protect your family there yelat ko kon society na mo so na me ajen do be dana chite gi chuto go ja ante me changa je no ne it is very clear and Dr. Machar chaje yen e ko jen chedwer chejalat yanje ke politic na me anything targeting ka do barana chikin mi yadi chelat ke jam mane janki right now mi shi ko social media di yen je te ga janki ni shi ngaje longo no Deng Machar me logo jen o barwa jonni be barar ka tel bir mi chelat changa je no na me yan ke je ko jen anwa mi yan je ko jen ni cherek chejalat ngu mi yan ke potkang on ka potkang tel ri mi chelat potkang yan ke je ko ne ko ne nyen ke dech o kan ware ka o nasara weda jan do baran yan je ke so ke go kir dara mal dara jeno gor jeno be yiglet la to ko be ne titi be kalun yen don we yawo de shala da kuma ke le wi mon la kum yen mon me ken ke mi yadit no ken netin konila GSP la yugo ken ka konun tera do mi be mal be ben ge bet ne ke jan tayi dan la regla toga so na me gor no de yen ngach leren jog was me men gore de nyoga yekel edung nyamada en cha kwan men shalke adut ya ne to wan gwa the many ke jen kwi adut me ko adut jen anya kir ma yadit position cha come by the way a position this a position tot me jira me mala presidential envoy a jin messenger so whatever may be or la dan gwada mo begin ram be decide but ke do dan bo ga je bi ngai kelew and order wedi te mi cha gor gwada me jene mi take mi chit to come citizen can government a jene be ja correct mi take a government chiro de create chere ka mi come kir mi yadi kenene itin kon la neke of course kir cha gwai ke ji South Sudan dia la long no shiga nuere karodian ke chigi ji kotore ne dial chui kere wi ka South Sudan kon chi gu jino kon were kon chui ka ba manager anybody ko hit me ko je feel reg dire tuoga ko je feel ko di ne dial kon re wi ka South Sudan gor ken salary ke yurun kon de to bla salary which ka South Sudan kan yurun kon den cha nang wa nuer wa kanak ka penal ka jongle ka unity state kan yurun kontin kam ke kumi Uganda go bigan warnak please do not forget main people in corona ka kanwari always do not forget that a chang tem to ka re wi ka South Sudan te kan meti no ngatin bi anga je no ka ko ba nuare ba kanak jin poni jin nuare mo gorga babu na ka chu ro da gudi chi jin tin mi ala no ina me te ko mu to ka South Sudan jin rama mom la nuaro jin jira mu dana gwi ke no babu na cho do na palwe okay ko kon e ti mot la nuare ka ko tu kon ka long bo wi mon cho do ben jor be ya la no ku mu South Sudan chu ra ge ku mu South Sudan nga ne kon na kan ka kon nuare chu do ben jor ka shi mor na ka mo so men be ngach sha du chela do ne jenen belet kel kanetin konti la citizen mete kariek mishala na ka gwase dan beje gorno beje correct charaji mo che jalat adut jen cha kwanya la senior presidential envoy commercial special program adut serve ke yadit chala do men yam belat jene beler longo kwidwel gorka jene jen priority en yam kaje and point there as a special envoy ka special program ke presidential envoy la kwara la messenger ke kirmi yadit jana man yam man ba prioritize lunki man ba lan yam ka letka jandul gorke man yam jana rawde kwi pola point jana bele de lonka kwi pola point very important ngai content right now liuna ka jwat to kon ke cholera to malaria tetin to typhoid tetin jote ko kende bay katen so health sector ke point a very important la talk take a chong even education talade ke very important je nyok la no beled long ke mental ke tourism gane de kon la bere which be kan be which ta dana take je ngayen no so ran ngore tele goto go de ben which te de tourism de kan ke ben visit no kala let kala tum wala kala ke kwidin ko jandu bran en
be a tourist be a ka attract ko then ba yo ba ko generate ka kene to ba de al tin ngura kan kalat chenyol la do ne a jene beled bonyo hospitality sectors do bdande na de ka lor ka jagwa a jene ken area na de ti ken dial ka ti cha gagnun but go rejeno with my leadership I did it all the captain conintel re wiketen cha gara go rejeno bakalat an wala charo da ya ki pan charo da ya no che cha ja ka muktabde ko balad bejetuk no adut nya kir mayadit so again nyamada and cha jaka presidential envoy ke senior presidential envoy so actually honorable and honorable adut salfakir mayadit ne tungwan chika ria ka longa do badana sha adut no sha kom che je kaja cha cholo no mishala da kira ne mishala nepotism a type of corruption malamu jini ramadan lawado jala moje ka komo binede ko ken bika pele lo shi dier keke and this corruption a wache chuon ko micha kwaje exercise ramadan president kanede ko ken content kule pinde bikan kule lanungu mi point the president point ramadan ko to dialti ko kule lat so na me and this criticism manchi talk la talk any president there talk je kien ramu mishira radien cheje kwa there talk je so me she new thing I know a dude ke jordan chala ke je with this special program te jen won ko jen te mu chala a dude foundation ki muktab ki organization mi ken lana won mlana la ka logaten special la din la ka loga din kon la din gwan je jem len video ne ka gwi dere ngaje no ngum la da so ando brana chala jor ke je shi ramkel mane jang nuwari ji ko tore anybody men chala de kirma yadit cha guje no na me che cho ne tana lar ken wo ne do brana cha du cha ko ngeje gwe no a du point je ramadan en be gwa kirma yadit be kan no ki be gwa bol mel be jakan me chang e tana raje wo ne akana dut kan na kwan by the way something which kona let you de kona predicament ala ude me ngai kona already no mele la bol mel te mi biya kwer keje bol mel jen charge sanction we monitor dien cha kwa kan dia cha ka freeze ka kuin ka kui corruption ka ne ka gwate dan so en bol mel no be kwer be je beje longo no der la kwer me der kwer der je der ku der je kon lat der kirme yadi der je kon jo ka bom de je kul recognize ban me ken la ter gwan me der kwer der je je so din da gagrar no ngai yana kia dong there military there je laslet chiga melera motam lo jaram da like think president right now ko kir che jal ramadan le nga e bolmel so but ko jan to we take a doubt ke tar take a doubt ko che de yam so ajen mo kwa adur kwa je le pusho ko ba we ba take kir ko whatever me de talk bi nyaada be de tin then nyaada will take over ameno der la kwerbon der la president right now shanana longa jo dan la jekeje so me jagbol melko right now be yitike de fonde ko micha chega me cha ku nong ku de ke nya kir me yadit take between cha kwerte de makan kede nya kir me yadit teten mete me shola an jana lat bolongo no tele kwermu ba kana kam gane jarana ne especially ki bol me cha de makam kwere jang cha de mto cha de no win mon ban a chang kwa kep ko bom re wika so zana ba ka me kir TNA to big fish to the right which ka South Sudan German tabande ngaini all these elders in country we ke juba to take kuma spele chicken them knock and bara me ba la the gwazmo these boys they struggle a lot ko big which beben so chaga de right ramato chairman gor ke no be no young generation ala mo de bane ko no mboga shimani ken what if ne ko ken kon mutele ka god ken de dongde they can get take over. Okay, so name we can jendo kill me yadi check calculate the odi be nyaade na adut be ja kwany ala kwerandit ki be ja mo position mi dit ka gwada tanyam ko me ramela presidential envoy right now tiaka lon ko dara wonya man dien bone chukon ngaje no sha adut che ja ngene won che ja ka familiar ke dini ala dini SSPDF la weno goten ko tigatin jale ka kel then dial kon derelat ko baji kulanga so ter rami mom ku mandan le everybody ko je support lar ken no jen ngaje tok no ka ngaje right
kat gwe no be service be je deliver ka do bada na gor je ke je jen do bada na right ni dial ka jen tam mi moba der na gwa che je an mu che ruwe en nyakir mi yadi der ruwe but a chi buka do mu so do lot right now people are waiting for election lep ka na ko inquiry ngam biya kweru ngam biya chonkel these are the things in kon dong de ki der kala but kir dwale ke yang ma cha full stop so jen jodan en gorno de nywa yekel gwad den tenyam chan hopen go bi daking machar be berar den ba mal ba jatan be mal ba shamal ba ne dial ba sho loire which ka so Sudan la refugees ten kon chuch go ko inquiry cha je bulat makan dio kan kalat integration of forces anyok la permanent constitution makan kontuk diodien maka refugees kan ko kon loire which ka so Sudan ti mal che be men tuok ke cha ko inquiry cha je be men lat Kodi Canada T, especially the country refugee, Canada content vote. No. But ngot kirwe kamu jo janeka ka jongle ke Equatoria. So do dian ba kuin kwar ba ko lat ke je. So kuin kwar ngode dong chebetu ko kor gwasen be. Jen jo dan en gorno de nyaka konkel. Gwada me mi jira me jedit ka Nor Online TV channel. Biangaje no en chan konyak ka gor jano der channel der je support an wale shanga jandangro video dioka pa wadak ron kin dangro video jandangro video di banan le jek kala atin ko ken na mena live video mu gor nyen an go biatin ko lat ko din bianga baben ka da video later ko te bialing ka do badan en len maro din ke je en biate kamal bye bye